Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor. Dragoslav Bokan, gost emisije Prepoznavanje na Radio Slovoljubve. I ja bih te molila da nam malo osvetiš činjenicu koja je manje poznata, da si bio blizak intelektualni prijatelj sa pokojnim Dobricom Ćosićem. To je, njegova sahrana je u čitavoj ovoj tragediji koja nas je zadesila prošla gotovo neprimetno, ali kao da je to baš i trebalo da bude tako. Yes. I šta je nama oporuka Dobrice Ćosića koja treba da bude jasna i vidljiva, koju nam u ovom trenutku možeš rastumačiti? Na ovo pitanje se može odgovoriti na 1000 načina, ali zaista 1000 načina, nije fraza. Mogli bi jedan put da pričamo samo o tome, pa da vidite da smo tek načeli tu veliku temu. Dobrica Ćosić je čovjek sa kojim se ja skoro ni u čemu nisam slagao. On nije išao u crkvu, ja sam išao u crkvu. On sebe nije smatrao pravoslavnim, ja sam pravoslavan. On je u Drugom svjetskom ratu bio u partizanskoj vojsci, ja da sam bio živ u Drugom svjetskom ratu i u njegovim godinama bio bih u nekim suprotnim vojskama, pa bi bio ili dželat ili žrtva njegovih drugova. On je bio slavni pisac, ja sam progonjeni pojedinac i outsider u ovom vremenu. On je bio čovjek od koga su mnoge stvari zavisile, koji je bio predsjednik Jugoslavije, ali on je meni prišao uprko svim tim razlikama kao ravnopravnom sagovorniku i kao nekoj novoj nadi. Pošto on iz te svoje ogorčenosti, koja je prirodna posljedica neverovanja u Boga. Kada ne verujete u Boga, vi morate biti ogorčeni. Ako ste pošteni, ako ste istinoljubivi, ako zaista tražite rješenje, vi morate priznati da rješenja nema. Jer ako ne verujete u Boga, rješenja zaista nema. On je kroz mene gledao kako vera u Boga, kako vera u otadžbinu, kako ona ideologija u kojoj je on pucao u Drugom svjetskom ratu, kako funkcioniše. I kako se divi njegovom majoru Gavrilu Stankoviću iz vremena smrti kao svom glavnom učitelju. Jer da nije bilo tog njegovog literarnog oficira iz vremena smrti, tog nezaboravnog majora Gavrila, ja ne bih možda bio ovdje gdje sad sedim preko puta vas i ne bih se bavio srpskom pričom. Znači, on je kroz mene razumevao one stvari koje se mogu razumeti samo kroz sagovornike prema kojima imate poštovanja i sa kojima ne delite stavove, a učite kroz njih da su mogući drugačiji stavovi. U tom smislu je možda bilo i njemu korisno to što smo se družili nekoliko posljednjih godina njegovog života. I ne samo družili, on je čak jednu svoju knjigu promijenio njeno ime na moju sugestiju. I to u predgovoru te knjige napisao, zahvaljujući meni tome. I time izazavši apsolutno čuđenje svih njegovih prijatelja. A reč je o knjizi? Pa piševi zapisi, koja se pretvorila u ličnu istoriju jednog doba, na moj predlog. Promenila ime. I to sam čak na jedan duhovit način to njemu rekao, on je to sa osmehom primio, bez ikakve sujete učinio nešto što ne bi učinio ni neko mnogo manje poznati, mnogo manje star od njega i značajan od njega, da promeni ime svoje knjige na osnovu sugestije svog sagovornika od preko puta. Znači, Dobrica Ćosić je bio bogotražitelj. U pravom smislu reči. On nije bio čovjek koji je imao Boga u sebi. On je bio čovjek koji je tražio Boga. I izgleda ga je našao. I to u posljednjim razgovorima ispovednim sa vladikom Irinejem Bačkim je očigledno to ispovedio, zato i tražio da njegova sahrana bude njegovo najvažnije delo. Sahrana Dobrice Ćosića je u stvari njegovo posljednje testamentarno delo. A šta je suština te sahrane? Pod 1. Nije dopustio državne počasti države koje to nije. I vojske koje to nije. Nije dopustio da bude sahranjen u aleji takozvanih zaslužnih građana, jer to odavno nije aleja velikana. Nije dopustio da mu nad odrom govore predstavnici Akademije nauka, udruženja književnika, svih tih važnih ljudi iz naše kulture. Ne. Zahtevao je da jedini govor održi vladika Irinej i da taj govor bude vezan za Dobricino pokajanje, koje je objavljeno tom prilikom. I najvažnije od svega, to je krst nad Dobričinim odrom. Kada je kolona kretala od kapela na Novom groblju pa do njegovog grobnog mjesta,
krst, drveni krst, prost drveni krst onih njegovih junaka iz Prvog svjetskog rata koje je opisivao u vremenu smrti i onih drugih junaka iz drugih srpskih ratova koje je opisivao u drugim svojim romanima, taj krst je išao ispred nas i ispred njegovog tela. Taj vaskrsni krst pobjede nad smrću, pobjede nad neverovanjem, pobjeda jednog Dobrice nad drugim Dobricom. To je ta tajna objava, taj krst Dobrice Ćosića je poruka Dobrice Ćosića srpskom narodu. Njegova posljednja poruka pre nego što je stavljen u zemlju koju je toliko voleo i koju jedino je razumeo. Bolje je zemlju razumeo nego što je vazduh razumeo i nebo. On je položen na grobno mjesto i to u običan grob. Daleko od svih velikih spomenika. Grob koji se ne može izdaleka prepoznati osim na dan sahrane po količini cveća koje je stavljena na njega. I u tom grobu ljubav njegovog života. Njegova Božica. I mi odlazimo svi, ostaje cveće na grobu, pada noć, svi nestajemo i njihova tela prvi put posle njegove smrti, prvi put su posmrtno ponovo zajedno. Božica i Dobrica. Ljubav iz detinjstva, oni se voli još kad su bili maloletni. I ceo život su bili zajedno do njene smrti. Znači, to je apologija porodice. Apologija bračne ljubavi. Apologija pravoslavne vere. Značaj pravoslavnog episkopa nad predsjednikom države koji je bio s leve strane, ministrom pravde, predsjednicom skupštine, ministrom spoljnih poslova i svima onima koji su bili tu okolo. Ne, vladika govori, a ostali ćute. Krst ide ispred nas, a ne posmrtni govori ili verbalni ornament Matije Bećković. Ne, to je Dobrica uradio. Njegov posmrtni čin je najpatriotskiji i najvažniji možda u njegovom životu. To je taj testament koji se objavljuje. I radujemo se zbog toga. Ja sam sve vrijeme sahrane bio radostan zbog toga i kad sam čuo da će jedino govoriti vladika Srpske pravoslavne crkve pred krstom, ja sam shvatio da je Dobrica našao ono što čitavog života tražio. Zbog čega je toliko puta išao u Hilandar, toliko obnavljao im vinograde, družio se s monasima, vodio druge naše intelektualce na Hilandar desetine puta, uveo čak to da se na Hilandar odlazi i obilaze, to uveo Dobrica Ćosić. I tu sam shvatio da je Dobrica Ćosić vremena smrti pobedio Dobricu Ćosića Daleko je sunce ili Dobrica Ćosića nekog drugog ili trećeg. To je ono što sam htio da kažem, jer to je važno i kao poruka nama da nikad nije kasno. Jer i Dobrica nam se priključio. On je deo naše ekipe. Mi smo ta ekipa. A protiv nas oni koji ne veruju u Boga i ne žele da veruju. Ali to nisu oni koji traže Boga pa ga ne nalaze, pa zato ne veruju. To su oni koji znaju da Boga ima, ali ga mrze. Kakav je bio odnos sa pokojnog Dobrice Ćosića sa vladikom Nikolajem Velimirovićem? Pa to je jedna interesantna priča. On je pisao o njoj i to je vrlo zanimljivo što je on jednog od važnih ljudi naše crkve, a nije vladike Rini, nego jedan drugi vladika, pitao ga je da li da objavi svoje zapise o odnosu sa vladikom Nikolajem i on mu dao savjet da on to ne uradi i Dobrica ga poslušao. I to je veličanstveno. Da pisac koji živi od toga da piše, objavljuje, poručuje, posluša i kaže dobro neću i da stavi u fioku to što je pisao. On je kao dečak, mislim stariji dečak ili maloletni Dobrica je pomagao vladici Nikolaju kao neka vrsta njegovog sekretara i družio se sa njim kroz tu ulogu koju je imao i očekivao je mnogo od njega. Očekivao je previše. On je očekivao da taj čovjek bude u svakoj sekundi i van liturgije i van razgoda, u svakoj sekundi svojoj bude taj savršeni, fantastični, najpametniji, najmudriji. A to nije bilo moguće. I onda se taj dečak razočarao u tog vladiku i onda se desio ceo njegov život i na kraju kruga je on ponovo našao veru. Ponovo je našao ono o čemu piše u Molitvama jezeru vladika Nikolaj i besedama svojim. Znači, čudna je ta tajna da iz otpora prema nečemu što vam nije savršeno, jer Dobrica je uvijek tražio savršeno.
I tako se razočaravao. Čovjek koji traži uvek savršeno, uvek se razočarava, tako, pošto savršeno ne može da nađe nigde sem u crkvi. I to ne u crkvi, ako gledate u arhijereje, u sveštenike, u monahe, nego ako gledate tamo gde se jedino i treba gledati ako tražite savršeno. Zna se koji je to pravac. I to tražeći na kraju tog traganja, on je došao ne veličanjem, već pokajanjem je došao, tim tihim pokajanjem je došao ponovo do vere i time ostavio tu poruku za sva vremena. I zato mi možemo da braneći našu stvar, tu stvar branimo rečima i mislima ruskih ili grčkih ili nekih drugih pravoslavnih, pa čak i nepravoslavnih mislilaca koji se sukobljavaju sa istim onim zlom protiv koga se i mi borimo danas, a to je zlo neverovanja u smisao vere i nacije. To je suština svih suština. Znači, ako je neko divan čovek, fantastičan drug, veoma vredan, već ne znam kakav, a ne vidi smisao i značaj i ulogu vere i nacionalnog identiteta, on je na strani zla. To ne znači da ne može da se pokaje. To ne znači da ne može da dođe na drugu stranu, kao Dobrica Ćosić, koji je upravo najbolji dokaz toga čoveka koji je tražio neko svoje čudno srpstvo, a da nije vera i da nije baš nacija, nego tako nešto. On je verovao u zemlju srpsku, on je verovao u srpskog seljaka, on je verovao u znoj, u trud, u među, u kamenu, u pašnjaku, ali nije verovao u one druge termine, one metafizičke termine koji od tog pašnjaka prave otadžbinu. I na kraju je došao do te vere. Znate zašto? Jer je tražio. To ono, kucajte i otvorit će vam se.